Kua karakia ngia he wāhi hanganga I Mangonui. Nā runga no hoki I te tainga atu o etahi kai porotū ki reira I ngā rā tata nei. Hei tā te haukāinga, ahakoa, kāre etahi I te whakae, kei te tino pirangi, te nuinga o rātou, kia ki te rātou I tō rātou awa, e rere ana no I te wāhi nei. Anei rā te pūrongo a Harata Brown. Koe nei ngā wai e ahu mai ana I te wahapū o Mangonui. A putu rewa, te kōrero kia mātou kone, kei hia te tangata ngā wā o mua, ko oti tēnei wāpu, ngā Steve Ma, a rātou whawhai ki te hoki mai, te oranga o te awa nei. Ko Pukenui rua te ingoa o te whenua Māori whakatūngia I te pari kōhatu hei hanga I ngā rori o te takiwā. It's about 75 years ago, back in the early 40s, mid-40s, when the quarry opened up and they put the causeway in. That caused a lot of this to happen. With regard to that, we lost a lot of our fish. Karaki ana te wāhi nei kia rere tika anō wai e nei wai. Ko hoki mai ana ngā ika, moki mai te Māori ki rato e tātou I Ngāti Kahu. Nā te Pūtea Provincial Growth Fund I te wai minita Aya Shane Jones, I himata ake ai tēnei kaupapa. Tōna pai I whiwhi mahi ai te hāpori, I whiwhi mahi ai a ngai rangatahi. Engari te mutunga tōna tino kaupapa hei whakahauora I tō mātou moana. Hakua I poro te hingia te tukunga o te ingoa a Papakāwau ki te whanaketanga nei kua mutu te porotū a tēnei nā. We didn't get the name taken off, but we managed to get the signs taken down on both the north end and the south end of the worksite. Nā take ingoa whenua, ingoa moana e pai ana. E orite ana ki te tai. E tai ingoa ka pari te tai, e tai ingoa ka timu te tai. E pai ana. Wai honei tēnā take mo te marae. Nā hei apopo wānanga hia I te ingoa e tika ana mā te wāhi nei ki kēnā nā marae. Harata Brown, Te Karere.